clear tu te chi bai ule nakum sang ni som ni pa ni a ram chung state hrang inthlan lo am turah Aam Aadmi Party in chu ven tum thu le state then khatan chet vel na te kan tar lang nual to a tun chuma hian Uttarakhand state ta an din hmun le an Chief Ministerial Candidate chanpui kan tar lang ve le thung dona chung chanchin te chu fia le zuala kan riat thiam theih nan Uttarakhand politics background na han lut masalokila kumsang ni a Uttar Pradesh aṭanga anin dan hnu in kumsom ni chung lakin Uttarakhand hian Chief Minister som lai an thron hmana heta tang ringot po hian an politics din hmun tur tlang pui chu kan hre thiam thei mai awm Uttarakhand hi India ram kho chak top lam Himalaya tlang bul thuta om ni in marlama China le kho chak lama Nepal nen international boundary an in trauma kho thlang lama Himachal Pradesh le chim lama Uttar Pradesh nen interstate boundary an in trom bok Himalaya tlang bul thuta om mani awangin India rama luilian berber te hring tu le tui khwa le dil thahnem tak om na ani a tin Hindu te temple le an sa kho mun thiang hlim tam tak om na ani boka wangin mun sang atangin tlo tu anom renga pathian te ram land of the goats tia soi hial thin ni in India rama khwalzin te tlo na satpol tak state ani a tin rampo na tangpo in kumtin in khwalzin engemaw zatin ron tlo thinin Hindu te tan big phei chuan mun poimo tak ani an khopui Dehradun hi tlangram khopui nuam tak ni in mun then khata tanga thlir chuan Mizoram khua te zinga pakhat ni ve mai awmin angai thei awme British in India an chua san hnu in Uttarakhand hi Uttar Pradesh state ta abet zuya an puala state san nei ve tura rei takan nor hnu in sangkha jakwa somkwa paria ta Uttar Pradesh Legislative Assembly le Legislative Council in Uttar Pradesh Reorganization Bill pasin Uttarakhand in dantir chu an rem ti a kumhni hnu kumsang ni kum top lama AB Vajpayee kai shroi NDA sarkarin chu Uttar Pradesh Reorganization Bill chu pas vele in kumsang ni November ni kuwa a he state thar hi alo pianga atir chuan Uttaranchal tia soi thin ani heng hun lai hi Uttar Pradesh a BJP sarkar lai ni in an Chief Minister chu tuna Union Defence Minister ni mek Rajnath Singh hi ani a Uttaranchal state ding thara chuan assembly inthlanah nei ani hma in sarkar lai lâwk interim government interim assembly din ngal ani a chu interim assembly a chuan member som thum omin chungzinga somhni pathum chu BJP an ni a Chief Minister masaberatan Uttar Pradesh BJP hruai tu hlun te zinga mi Nityanan Swami ruat ani bok mase kum khat po apum hlum fel hma in Nityanan Swami chu bantir le ngal ni in sangni pakhat October ni somhni pakwa BJP party thunei tu sang lamin Uttarakhand Chief Minister tharatan Bhagat Singh Koshiyari an ruat le a Koshiyari a ho hian sangni pahni kumtira BJP chuan Uttarakhand Assembly election masaberan machona chu election a chuan hnehna changzo lovin seat som saria som pakua chawan hmu a Congress in seat som thum paruk hmu in abak zong chu party dang le independent candidate ten anin sem ve thung tichuan he Uttarakhand State Assembly masaber Congress sarkar a hian ND Tiwari an Chief Minister thuthleng alu a Central lama Congress ron that chawang lai tak alo ni ve hlo boka wangin harsatna le buaina lian lutuk tok lovin he Congress sarkar hian an kumnga tram an hmang tluana ND Tiwari hi voin thlengin Uttarakhand Chief Minister lo ni to zong te zinga kumnga tram hmang tluan thei om chun ani tahial nge ani mase sang ni pasari assembly inthlanah erawh Congress hian sarkar na an siam zui thei talova BJP in sarkar na ron siam vele in BC Khanduri a Chief Minister ron ni a kumhni aliam hnu in Central BJP thunei tu ten BC Khanduri hi Chief Minister an ani na aṭanga bantir le in aya Ramesh Pokhriyal Nishank ka an ruat vele a mase kumhni aliam fel hnu in Pokhriyal po chu bantir vele in Khanduri bok an ron Chief Minister tir le a tichuan Khanduri a ho hian sangni som pahni assembly election nan machona chu sangni som pahni inthlanah chuan BJP hian seat som thum pakhat hmu in
Congress in seat somthum pahnih an hmu a sarkar na siam tura seat mamo zat somthum paruk an hmu phalo ve ve na in seat khata hmasuai tu Congress hian party dang le independent MLA te thlop na dongin sarkar na an siama Vijay Bahuguna an Chief Minister thuthleng a luah zui sangni som pathuma Uttarakhand hian tuilian rap thlak takan tuara mi tam takin nunna chanin state puma harsat na lian tak a thleng chhun zoma he chiat na thlenga hian an Chief Minister chu na thok thatok lova puin bang turin an phuta ama Chief Minister Bahuguna ngei po in a hming chiat na chu pomin sangni som pali January ni somthum pakhata Chief Minister ani na aṭanga ban na the luta ayo in Congress ruai tu hlun tho Hari Singh Rawatan Chief Minister thuthleng chu aron luah chhun zom mase kum hnialiam fel or tia Hari sapo hian harsat na aron tok vele a Chief Minister thuthleng kian tu Vijay Bahuguna ho khan alaka Congress MLA pakua lai an hela henghun lai hi central a modi a thlipui an at chhawang lai tak ni in BJP instead hrang sarkar na siam tumin kongtin rengin hma an la a sarkar na siam tura seat mamo zat an hmu phak lo na state ta te po party dang MLA te lamtanga siamin sarkar na siam sham an tum zela Uttarakhand Congress MLA pakua te po hi BJP MLA tenen delia thlok thla in central BJP hruai tu tenen in biak na te po an zuk nei man tichuan modia cabinet du danin sangni som paruk march ni somni pasaria President Pranab Mukherjee an Uttarakhand sarkar chu thiatin President's rule a puanga mase Hari Singh Rawatan Uttarakhand High Court ta sarkar lai pui hi khingle tin sarkar na siam chun zom zel tura Congress Legislature Party an la chak tok thu asai ve thunga tichuan assembly a fiana an paltlang hnu in Hari sakai hruai Congress sarkar bok chuan thu neihna an chang chun zom le ta ani mase sangni som pasari alone her chuaka assembly election thar ma chon le in he inthlanah hian modi a thlipuin nasa takin Uttarakhand po anuaya seat somsari a seat somnga pasari lai la in sarkar na an siama Chief Minister atan Trivendra Singh Rawat ruat ani tichuan kumli chung lai Trivendra Singh Rawat hian Chief Minister thuthleng a lua mase ani hova sangni somni pahni inthlan ma chon chu BJP hruai tu te hian an zuam ngang lo ni in alanga atram man tluan tir talo lo mai lo chuan kumin march ni kwa khan ban na an thelu tir vele taringota ama po chuan phur takin a thelut ve mai boka Trivendra Singh Rawat ai o tur hian BJP MLA ten thra an ti tlan berle sangni somni pahni inthlan pui an ma chon tura an mani ho tura an rin ber garhwal biala aṭanga Lok Sabha MP ni mek Tirat Singh Rawat ta han thlanga central thunei tu sang lampo in pompuin march ni soma Uttarakhand Chief Minister pakuan atana laklu ani vele ta ani hetia sangni somni pahni inthlan lo am tur thliran chunga Uttarakhand BJP MLA rual 10 an mani ho tu tur an thlan Tirat Singh Rawatan Trivendra Singh Rawat ta ron thlaka Chief Minister ron ni hnu hian an din hmuna fel ta war ti na ani ho lova abuai zual zok ma ti ila kan soi sual om love march ni soma Chief Minister thuthleng ron lua kha ani a sangni somni pahni kumtira inthlan pui an ma chondona kum khat tha po in adang to lo ti na ani a chuti lain ama Tirat Singh Rawat hi kan soi to ang khan Lok Sabha MP ni lai Uttarakhand Legislative Member ni lo ani a chuwangin India dan pui Constitution article za somruk palina ina aduangin Chief Minister ni chunzom zel tur chuan thlaruk ralhma nge ya MLA atana thlantlin ani ve khera trula chumi omzia chu September ni som ralhma MLA ani man nge ya trul ti na ani September ni som ma in khoibia la emo by election nei se tlingle si lo se BJP ta na mual phona na satak sangni somni pahni inthlan pui po ngong chevek thei tur ani a by election nei lovin sarkar hi thiat top ta se an tram top ma general election an nei angai don ti na ani a chu an phal big box si lova an rin a hin an buai ta je kani Chief Minister atana Tirat Singh Rawat ta an ruat don lai po in he thil hi an threlok ve ngei chuan a rin oma
tharuk ralma by election neya MLA ani theih an bei sei ani nge yarin mase Chief Minister a han ni ta chenga by election po ma chondon ta se atana bial him chiang bal tur soingam an nei tatlat lova BJP MLA pakhat Gangotri bial tu MLA athi awangin Gangotri a hian by election nei theih reng ani Chief Minister Tirat Singh Rawat atan po dinarem chang tak tur ni inalang mase chu tiang mata ol sam ani don lo awang chuan ngun taka han ngai tu atul ta ani Aam Aadmi Party lamin Gangotri biala by election nei ani BJP ayo Chief Minister Tirat Singh Rawat ta ading ani chuan ama king turin Indian Army aṭanga Colonel retired Ajay Kothiyal an din tir ve tur thu an puang nga la hei hian tual chhung ti aluana sahman hle Colonel Ajay Kothiyal hi sipaya tanlai aṭanga mihming tha le Uttarakhand mipui te ngai san ani tlanglon lam le indona hmuna achet thatawanga sipai huai sen choi moina sang tak dong to Mount Everest po chumni lai lo lon chuak to ani baka Uttarakhand-ah India sipai tlanglon zirna school Nehru Institute of Mountaineering principal lo ni to sang ni som pathuma Uttarakhand tui liana wanga harsatna tuar te chan chuana ko nga le Hindu temple ming thang tak pakhat Kedarnath temple ven himna le din thar le na ko nga napoimo tak thok tu le amo phurtu berani awangin Uttarakhand mipui ten an ngai sang chumai ni lovin hetia Kedarnath chamdol nan thona hian tual chung mi thalai tam tak nen thok hovin chung thalai rualte chu sipaya intlar turin training pechova thalai tam takin sipaya nan mu pha anu zela po zawjok le mumal zokin Uttarakhand thalai te sipaya an lu theina na training pecho zelin Youth Foundation te hialadin chova tuna peichuan Youth Foundation kaltlang hian Uttarakhand thalai singkhat chuang zetin sipai chi hranga na an muto enga wang te hian Ajay Kothiyal chunga hian Uttarakhand mipui te an lom hle Gangotri biala hian by election nei ni se Ajay Kothiyal hian hnehna changlo wang ti soi mai thei ani talo ani hetiang ani awang hian BJP tan by election nei chu azuam omlo ta hle chu mai chu nilovin chandang poimo tak pakhat ala ombok Kanriat angin Tirat Singh Rawat tan Trivendra Singh Rawat tathlaka Chief Minister thutthleng aron lua hun kha March ni som ani chumihnu March thlato pa West Bengal in inthlanpui an machon ve BJP in theih to pan chhuat chungin azona Trump thumnan Trinamool Congress bok thlan tlin le an ni mase an hotunu Mamata Banerjee erawh adinna biala atling zo talo hlawa MLA ni lo chungin Chief Minister thutthleng erawh alua zui ve ta thova Tirat Singh Rawat ang bokin Chief Minister thutthleng lua zui zel tur chuan November ningaral ma by election atlin nge atul ve don ti na ani mase Modi kai suai BJP sarkarin Mamata Banerjee hi Chief Minister ni chun zom tir zel an chak lo hle West Bengal by election po khotlai dan turan dap nge tura ngai ani Mamata Banerjee ten October thlaral ma nge ya by election nei andu lain BJP lam hian COVID-19 chuan lama by election po khotlaya Mamata Banerjee hi Chief Minister thuthleng aṭanga chuktir an chak viak don ti achianga chuti laya Uttarakhand by election an nei bi kero chuan West Bengal po nei ve nge atul don si heng chan sang awang te hian Uttarakhand chuan by election nei ani talova ti chuan March ni soma Chief Minister ratana lomlu hlim hlol Tirat Singh Rawat chuan party thu nei tu te dudan angin July ninga ban na the lu ta ai o turin Pushkar Singh Dhami an Chief Minister thuthleng aron lua vele thali chungin BJP leader pathum ngotin Uttarakhand Chief Minister thuthleng anin lua chok man ta ti na ani hetia Uttarakhand by election nei ani lo awang hian BJP thu nei tu ten West Bengal po nei ri lo antum ngei don ti kan soi to chuti lain Trinamool Congress lammero in October thlaral ma nge an nei antum ve thung dona Uttarakhand bi ka hi chuan general election hi Nakum tira nei tura ni to shim awangin by election an nei lo kha thil mak ani lova general election nei hun tur
kum khat aya rein adang to lo ani chuan by election nei kher hi dan ang po in atul lo hrim hrima mase West Bengal a ve thung chuan general election nei zo hlim hlol lan ni awangin tuna bial ruak mek hawa te hian by election nei ngei chu angai dona November ning ama in Mamta Banerjee hi MLA ani manangem ti chu hunin alaron ril zelang chu Puskar Singh Dami a Uttarakhand Chief Minister atana ruatani hi BJP leader Then Khatin mak an ti in an thethiam lo hle a ama aya senior zok tam tak an om ni nan ngai mase general election nei hun tur thlatamin nadang to lova chutakara midanga han thlak le chi chu ani to lo awangin ti hian tun tram chu amang tluan to tura bei sei ani a chuti lain Congress ba ka Aam Aadmi Party po in sangni somni pahni Uttarakhand inthlanah sarkar na siam tumin nasa takin an bei ve meka Aam Aadmi Party National Convener Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal le Deputy Chief Minister Manish Sisodia po Dehraduna an thlok lut deuh zut reng mai Uttarakhand mipui tam takin Delhi Aam Aadmi Party sarkar na tho tha sang sang te lo se ve in Uttarakhand na thleng ve atan po an lo othle a tin Aam Aadmi Party in Chief Ministerial Candidate atana an puan Colonel Ajay Kothiyal an ngai sang tu alo nga sa ve bok nen Aam Aadmi Party hian base sei an nei sang viawani Colonel Ajay Kothiyal hi kan soi to angin sipaya tanlai aṭanga ming thatak le choi moina sang tak tak dong tu Kedarnath Temple din tharle na amo phur tu berle Uttarakhand thalai tam tak sipaya an lu theihna na kai hruaya mani in seng sawa training petu ani ba ka khotlang rongbol na angai poimo awanga nupui po nei lo Indian Army a mahun eng tak anei chunga voluntary retirement la a hun puma van tlang rongbol na thoktura pension ta ani a hetia sipaya tanga pension nu hian BJP in an party alu turin an soma sangni sompakua Lok Sabha inthlanah po khan BJP ticket ading tura engkim ruah man felvek ani man nge a mase Kothiyal hian Delhi Aam Aadmi Party na tho tha tam tak le BJP in Aam Aadmi Party adona sat zia muin BJP chu azom le du talova Lok Sabha inthlanah po chuan ain candidate heklo BJP alu tak lo nu po hian ramsiam thatura politics poimo na erawh mu mai haulo thunga Aam Aadmi Party in Delhi politics an thlak danglam na sat zia le mipui te tana thil tha an ti na sat zia ngun taka angai tu a azir chian hnu in Uttarakhand nala sarkar ngai reng lo le centrala po eng tham ma ni lo party thar te takte Aam Aadmi Party ngei chu lom tak le phur takin azom ve ta a kantar lan to angin BJP in sang ni somni pahni Uttarakhand in thlan ma chon tura an mani hruai tur le ho tu tura an du le an rin ber Chief Minister atana an ruat tiraching rawat meupo by election neya Ajay Kothiyal hnehna in ma chon tur chuan an zuam ta zat lo deva by election nei lovin Chief Minister dang an ruat le ta zo kha ani a tuna Chief Minister thuthleng lu mek tu Puskar Singh Dami ai po hian mitam tak chuan Ajay Kothiyal hi an ngai sangin an ring zo ka chuti ruale ro chuan Uttarakhand in dan hlima tanga voin thlenga voi engemaw zat sarkar na lo siam to le tual chunga party workers thahnem tak nei sumlama buaina nei vak lo BJP party han pai thlatur chuan tho rim mangai viau don ti erawh thil chiang sa ani thung Ajay Kothiyal Chief Ministerial Candidate atana puan ani ma hian Manish Sisodia an Uttarakhand mipui te hnehna Chief Ministerial Candidate atana an midu alo zot kwal masa a chungzinga tamber chuan Kothiyal an du thu hi an lo soi hlom chumi hnua Kothiyal Uttarakhand Chief Ministerial Candidate atana Arvind Kejriwal an apuan rualin Dehradun khopuya Aam Aadmi Party hian road show lian tham tak an huai hot zui ngala he road show hi BJP le Congress roi tu te tana kho hoi tinwam lo tham tak ni in mipui pungkhom an tam hle a Uttarakhand Assembly election na an contest masak na ber tur ani awangota Aam Aadmi Party hi han zuam mai tur an ni lo ti alang chiang hle Arvind Kejriwal hian July thlatir lama khan Goa le Punjab an puan angin Uttarakhand na po sarkar na an siam ani chuan
electric unit zathum chin a thlawna an sem tur thu le lo nei tu te electric bill an ngai dam tur thu alo puang to a bill hlui pending mek te an ngai dam tur thu le kumhni kumthum an sarkar hnuah chuan darkar somhni pali chhung electric an pek char thei to tur thu a puang bawk mase he Kejriwal a thutiam hi BJP le Congress ruai tu te erawh in nasa taka soi selin ti hlotlin theilo thil ani thu an soi ve thung hetia BJP le Congress ruai tu ten an soi sel chung hian Aam Aadmi Party chuan thei top an chhuah chhun zam ve renga khopui chung mai ni lovin thingtlang kho hrang hrang kongpui tha le electric tha le damdawi in tha po ina tlo po lo khua le sarkar sikul omu mal lo na khua te thlengin thahnem ngai takin an fangkwal mek zela thingtlang lammi te po in an hmel hriat chho ve mek zel Uttarakhand hi bialian pui pahnih Kumaon le Garhwal ah then ni in British in India oplai atang to in Kumaon le Garhwal hian poimo na le tangkai na tam tak an neya Kumaon Regiment le Garhwal Rifles te hi British Indian Army a hnu hma nga tak le chanchin nga tak India Independent hnuwa Indian Army Regiment poimo le indona hrang hranga sul hnu ro pui tak tak hnu chhia to an ni a hetianga sipai regiment hnih lai an nei awang hian Uttarakhand thalai te hi sipai an tang na sa hle a India Rama State le Union Territory zong te zinga ami chengza ta tanga chutin Uttarakhand na tang hian sipai a tang an tam ber ni satlia lovin an tamna percent hi state dang le Union Territory dang te laka asang fal hle a intina tangin mi pakhatal sipaya an tang deuh zel nia chut ani hiala Colonel Ajay Kothiyal Foundation kaltlanga sipaya tang po tam tak an om kan ti to kha hetiang taka sipai nga state an nia wang hian an state politics sa po sipai community hian om zia anei veu thina ex-servicemen ho vote ringot po om zenei tham mani chutiang kara chuan Colonel Ajay Kothiyal po hian tantu tam tak nein Aam Aadmi Party din hmun ati thasot tura bei sei ani a sipai bang tele an chung te tam tak po an phurhlom viau ni inalang Arvind Kejriwal an sangni somni pahni election Uttarakhand Chief Ministerial Candidate atana Colonel Ajay Kothiyal ming apuan hnu hian khopui then khata electric bana Aam Aadmi Party hian poster an tara chu postera chuan tunge Chief Minister atana in du zok ram hmangai tu sipai Ajay Kothiyal nge politician Puskar Singh Dami ti in Ajay Kothiyal a thalak le Puskar Singh Dami a thalak a chuanga hei hi Uttarakhand sarkar le BJP party nan hua in an soi sel na sa hle a poster te an lak thlaka an ti chiat baka sarkar electric bana chutianga phalna la masalova poster tar tu te chu chui chuaka hremna pengei turin thu buai an ziak lu thialani hetiang hi tuna Uttarakhand politics boruak in lum le mek dan chu ani a Aam Aadmi Party hian assembly seat om zong seat somsari a candidate dakim vektumin nasa takin nanin buat sai meka sarkar na an siam ani chuan Congress le BJP te ang hi chuan an tram zo hma a Chief Minister an thlak kwal ve sek atul lo tura ngai ani a sarkar nget le thiang hlim tak neya Delhi model zulzuya na an tho thei te po a bei sei om viau bok an hlotlin don le don lo erawh chu keini lo soilok thei ani lova hunin ala ron thil zelanga keini po in kan lo ral khat thlir ve zel don nia tunatan chuan du tok le ri ila ram siam thatna na politics thiang hlim poimo zia ngai tu aranin next video a hetiang lambok video nen hian in hmu le tumila ka video te hi share comment le like konga te thahnem min lo ngai pui turin ka som vek chewa tunatan chuan mangtha le ri vek phot ule